Nk'uko tubikesha urwandiko rwa polisi y'u Rwanda uri kureba, mu rukerera rwa tariki 17 Gashyantare mwaka wa 2020 ahagana saa 11 za mu gitondo nibwo Kizito Mihigo yasanzwe yapfuye muri sitasiyo ya polisi ya Remera aho yari amaze iminsi acumbikiwe. Birakekwa ko yaba yiyahuye. Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yaba yatumye Kizito Mihigo yiyahura? Ndagusaba kubana nanjye kugeza ku mpera y'iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe byinshi ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yaba yatumye Kizito Mihigo yiyahura? Ndagusaba kubana nanjye kugeza ku musozo kugira ngo usobanukirwe byinshi ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zateye ifungwa rya Kizito ni ukugerageza kwambuka umupaka w'igihugu mu buryo butemewe n'amategeko kandi yari afungishijwe ijisho, ndetse no gutanga ruswa y'amafaranga 300,000. Tariki 15 Mata umwaka wa 2014 nibwo Kizito Mihigo yafashwe na polisi y'igihugu ashinjwa bimwe mu byaha byarimo kugambanira ubutegetsi buriho, ndetse anashinjwa gucura umugambi wo kugirira nabi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Imbere y'itangazamakuru ibyaha byose Kizito yarabyemeye abisabira imbabazi, gusa yahakanye ko atatinyuka kugambanira Perezida wa Repubulika kubera ko ari mu bamufashije cyane ku buryo we bwite yamufashije kujya kwiga ishuri ry'umuziki i Burayi. Tariki 6 Ugushyingo umwaka wa 2014 nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri urubanza rwa Kizito Mihigo rwaratangiye. Mu rubanza Kizito Mihigo yongeye kwemera ibyaha ashinjwa anabisabira imbabazi. Muri uru rubanza ubushinjacyaha bwasabiye Kizito Mihigo igifungo cya burundu bitewe n'uburemere bw'ibyaha yashinjwaga. Nyuma yaho tariki ya 27 Gashyantare 2015 urukiko rukuru rwa Kigali rwakatiye Kizito Mihigo igihano cy'imyaka 10 y'igifungo ahamijwe icyaha cyo kugambirira kugirira nabi ubutegetsi bwariho ariko akorwaho icyaha cy'iterabwoba. Nyuma yo gukatirwa imyaka 10 y'igifungo, ibintu byahinduye isura tariki 14 Nzeri umwaka wa 2018 hashize imyaka isaga inafunze nyuma yo kureka ikirego cy'ubujurire cyatanzwe na Kizito. Kubw'ububasha ahabwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi Kizito Mihigo n'abandi bagororwa benshi bari bafungiye muri gereza zitandukanye. Mu barekuwe harimo na Madame Ingabire Umuhoza Victoire, umunyapolitiki wari umaze imyaka 8 muri gereza. Kizito Mihigo yavutse tariki 25 Nyakanga umwaka wa 1981 hari kuwa gatandatu avukira i Kibeho, umwe mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Mihigo yavutse ari umwana wa gatanu mu bana batandatu. Ise wabo yitwaga Buguzi Auguste na nyina Iribagiza Placidia. Ise wabo yaje no guhitanwa na Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka wa 1994. Ku myaka 9 gusa yatangiye guhimba indirimbo z'abana. Amaze kugira imyaka 14 yabaye umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika aho yigaga muri seminari nto ya Karubanda i Butare. Ku myaka 19 gusa indirimbo zirenga 200 nizo Kizito Mihigo yari amaze kugira zifashishwaga muri misa muri Kiliziya Gatolika aha hari mu mwaka wa 2000. Muri 2001 Kizito Mihigo yabaye umwe mu bagize uruhare mu gushyira amanota mu ndirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Muri 2003 Kizito Mihigo yagiye kwiga muzika i Burayi aho mu mwaka wa 2008 yabonye impamyabumenyi mu muziki akuye mu ishuri rya Conservatoire de Musique de Paris mu Bufaransa. Kizito Mihigo yaje no kwigisha umuziki mu ishuri ryisumbuye rya Institut Provincial mu Bubiligi kuva 2008 kugera 2010 aho yagarutse gukomeza ibikorwa bye mu Rwanda. 2010 Kizito yashinze Fondation KMP, Fondation Kizito Mihigo pour la Paix, wari umuryango udaharanira inyungu ONG ishishikajwe n'amahoro n'ubumuntu mu bantu. Kizito Mihigo apfuye afite indirimbo zisaga 400. Inyinshi muzamenyekanye cyane twavuga ni nka Twanze gutoberwa amateka, Turi abana b'u Rwanda, Umujinya mwiza, Inuma, Ijoro ribarura riraye, Arc-en-Ciel ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubiyo ntekereje sanga ntabyo narinzi. Kizito Mihigo yagiye ahabwa ibihembo byinshi bitandukanye. Muri Kanama 2011 yahawe igihembo n'umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Madame Jeannette Kagame. Iki gihembo cyari kigenewe urubyiruko rw'indashyikirwa. Nyuma y'imyaka 2 gusa muri Mata 2013 Kizito Mihigo na Fondation KMP bahawe akayabo ka miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda nk'umuryango utari wa leta ukora ibikorwa bishyigikira imiyoborere myiza. Kizito Mihigo apfuye afite imyaka 38 y'amavuko.
yagiye avugwa nk'umwe mu basore ba mbere bakurura ndetse bagakundwa n'abagore n'abakobwa, gusa asize nta n'umwe bengutse kuko yari ingaragu nta n'umwana yigeze abyara. Kizito Mihigo yari umukristo gatolika ukunda karate na sinema. Nyagasani amworohereze. Isuka wagejejeho